Ita njira ya kuhurana na gutherema kwa homa ya coronavirus kaunti-ini ya Embu, thirikari ya kaunti unyitanĩri-inĩ na kambuni ya maai ya Embu kana Ewasco nimehotorete kugathika matangi ma maai na thabuni wa gwithamba moko kana sanitizers. Imwe ya miena ĩrĩa ĩgunĩkĩte na matangi maya nĩ thoko nene ya Embu, thitĩnji ya Embu gũthiĩ Nyahururu, Kirinyaga na Nyeri hamwe na kĩingĩrĩro-inĩ kĩa Embu gũthiĩ Meru. Aikari a Embu ni magathĩrĩirie ikinya rĩrĩa amwe nĩ mahotete kũgacĩrithia ũtheru ona thengio wa biacara ciao gũkorwo icokete thĩ na njĩra nene. Kambuni ya Ewasco, I want to note and appreciate the work which they are doing. Corona is for real, and they have provided water. They have set tanks within town. They have provided sanitizers. Tumesaidika sana na hii tangi ya Ewasco sababu sasa hata maji ya watu wasafiri hawana shida ya maji, wanaoga vizuri, maji ikimwagika. Biashara zote zimeenda chini sana kwa sababu unaona mpaka kazi ni kufunga tu tunafunga, kwa sababu unasikia mahali mnapaswa ukivu distance, hamwezi fungua, watu hawezi kula wakiwa wamekaribiana. So kazi imeenda chini sana, na venye tuko saa hii kila mtu ako na wasiwasi kwa sababu ya hii ugonjwa ya coronavirus. Mikawa minene ya Embu nĩyo ĩhutĩtio makĩria kuona mĩingĩ nĩ yarĩkirie kũhingwo. Aikari rĩu makĩũria Kenya gũthingatithia mawatho nĩguo bara ya coronavirus ĩkorwo ĩkĩhotanwo na ihenya. Ningeomba wananchi wote mahali walipo wakipata hii tangi mahali iko waweze kuiheshimu vile iko, watumie hayo maji. Naona pia wameweza kuweka sanitizers hapo ili tuweze kuwa kuosha mikono yetu, tukue wa kujikinga na hii ugonjwa. Imekuwa mbala katika dunia mzima. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Nduta wa Nyuthe.